Hi guys, avelin ki moto ki tawvin tu ni thla hi date 30 June Sunday ni thla ang tan na tun ha pha neng ki ho in sung nong Sunday ni te ki hlonin in sung mai cham ka sim ko movin hi te ki hlan chun ka nu le ka pa in yong pathin wa choi la khat na hin sa han ding hin na chu chu anangai khom su ke utin gu hi gumal hi ahung phin chip chip wing in na hala sa anung ki ja the me the hung ki ja the lo me the hin he jong le pathin lo pin ading in sung mai cham hi te ki hlonin ka nu le ka pa la sa anangai khom ti o Long day về cùng ta đang đợi ta cài theo tiếng tháng tiếng đêm với ta hôm nay nào Don't say